Kwan. Unabona nyaroka teliga. Bana ya bono ndocho mwana unatuliga na to kuna ko lioba to to. Oi karasa stoshe bosabo. Ya la. Ya. Ntigai. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Chinkwana chia na abere o kongera na riboira boira. Kwani gestai kasi ngakol? Ya, ona si ikira. Ego tie yo ko rusira ne kenyoro garia. Kora kwanza mungwana utabuka tie ko tiga iga. Ya mwengo. Akore gasi akore gasi ndo na bwa to moyo ndeke nyoro ora alia manyabo alio. Ebyogo omanya komanya. Tarua, genda. What? Otari monto kwa buri. Otari monto ene ria kare nganko mokanya. Akore gasi. Aya. Kora ngene. Nimba chibese. Yenda ngakobwa chibese. Yenda ora. Yenda. Yenda regasi tukore ga mapema iga. Mwegwe siminja taka iga binde mbiga neiri. Na inu twara chimbu chingi yega muno mongwano oyo. Na abere ngo murigereri sana. Ongokiri oyo nyone kero na bonda chende ndigereri iga. Ndora nkayara abera sara ki. Mumura morente mokonye na ndamanye koira nakore binta bintombiri go korugo ya turi go chikolemera rigo tora akora ga manye ko gotware nkwana amo na imi monte bina kora igo bwango iga aitaki jungo go tora nde Que montón
Kama. Abu kamu sih ndak ada tadi. Jaga jambang kuru. Kamu untuk nanti yang kata irer, kok tanya so. Ini fatina aku lagi di sana. Aye ni ngori swali tanga ni tora irande. Itu nya ucaka mangana barabara. Aye baba. Aye to ngara kisa. Ntena ko tege jambang kuru. Ya jambe si. Njeke muntela ayo. Aye. Gara na ngotaiga. Luso mga ko liano mabiso bwate. Nte do mo bwato ke tiraye. Tira mo mga ko no bwate. Omo ka ko, mo bisa bono ni jendo. Imo ka kuruari mo dia bisa ndaga sabi dia osa kuruari ting konyoro. Iga mona de kanona de bojo. Dia mo sa cinsa nanda na masa. Cinsa de. Ya mundo. Te tonte garra biasa. Nte tinta ke di ko mana nai. Lakini nte tonte garra to ka bimna basubati asa basubati. Njoo mundo. Njoo basubati. Uko na basubati. Njoo. Ndiga yango garere. Sawa. Enyaruka bono. Igo. Tena tonte garere. Nte tonte garra ke muto sana. Njoo basubati kunani. Nzenanda mama di na yuko robo ane bwale ko ne kana ko chibona tipu ati boro di ya na ko konyora na mangana ma aya kemia ko ba ntagerere ya na ke muntu moskona na boko ni omu ka jungu etera baba na na ntagerere ke mani bana ko chinya ma to erese ke muntu inyora ko ne gamna inse no ba ni ntande ke mbwata abana batari ko ragera nyo ba gari mo bisa ole tubore mu injo tende kichapa ko ne nagera mo bisa chante itanyome nena ko manyara ngana nyome njenenya saya kuacha oi njabona na beka timbu ati mondo ante mo bisa ne ya kwa ante inko motiger ai mingo to oi karasa sto she ko sa mo Orende ke munto aya mono kwe Bien, amor. Iya, bro. Bien, mambo mundo. Dati. Ini mana cerita kan? Dayar. Udah dia itu. Gaira temari. Mwakiris mwana tabu ati namba. Mwakiris. Timba tisimi na kinacha kumurikisha. Wana lini tumaita sabu tu. Ni mana cerita tu mana jadi itu pun untuk media sabu. Na kibono ndamu nore. Bono murakira ndokonya ne gakingonya. Udah basi kamu tu kan abang kamu lah sabu. Ande bono baka bona aki murande garingi kyawe yasali. Ya? Makaji era. Nyanjam. Ngito wakire simuta ikubwani. Eshida nere. Esimyeta tabwa tabege tata. Eka sinale nge binte bine byabande kasi abande ko ikoye sikena kibwate tingi kyabe. Manya mama ruara. Oruara. Narungamo kale buyengi gyatya. Mama ruara nindo ntuma. Nsengo itpesa chere nyalika. Kibesa. Bono ga kyama ene pinyanjam. Ayemo isikominto noli mama. Bara mo isonde na alikwe kasi yeye. Nyamo sara na ali. Bono singinje ko ari ko burwere ngwa ku burodi. Bara mbona mambi narunga nabatika mole buye nande ingi gyatya. Manyoko kwani gasivo burwere ngwa ka burodi.
Ni manyete. Roere mbali kwa kodi. Alafu. Bono rende na kiwacha rende ngokonye geko geranje. Nje amangana mnama itembu yana atiga muri buya kabisa. Tendo ikira kurwara na kibono kwagani. Chibesa ntumatsi yari nyagitari. Chibesa. Njirende ga kinimbo atebesa nyanja. Bono na kitokora mama kwere nyumba manyama mabye katubwate. Bono nyone gasi nyona ali kono inyorete bakeri elindi ikira na egwe gasi ye. Nyono musaro irende na nyoyi. Bono na kiotete tokore. Chibesa jire ngabona muka agoteba kana tia chire nyagitari. Kitu wisi. Bono bujanya sayo yo matumiranye. Watoto wale kumena na nini? Bali kwa Kristo. Ndio hapo sisi. Hello. Tobo DC. Inju, você não mais só vai comer. Sawa, inju aswa wa Kristo. Kwani mwenye ndio kwa kirati baba. Haya babo mtono muroi. Wasa na nasoka iga. Na tuma mama. Mama mwabo wali. Hote inende. Kodi church wale ngere. Lakini yabo na tenko chinje na chite kasa inya kaso. Ona yata kigemende ama yosoka. Amkani kwa ndio baba. Aye kiondo kwa geko goita. Lakini nikoje ino kwa ngaraga kwa ngetiga ali nilikuwa kwenye Swahili kali Swahili ke ayeso timia mungu to kwa kule ya mama yari mama mino matimo maiti nabo enje na iwede sauti musubati amona nyore no mundu gitiga mwa akete Swahili linde tochi ya yani ukombo jige tukigora ari bakembule base kunyora mite taringa gose ne diri na wakirete mama aigwete ngukona ni simu agachakanye akaire simu maide museke kerere simu yeyu kerama mele nali ngomanya taiboko kono gakiye ningo mimi kwana endi kundigirete nali ngosome bintu binde kwana kwana agachakanye ngukona ni simu yeyu akaira lakini no nje ne chandete kinte kingi anchandete sana kwana ngabonko kinte kingi anchandete ngabwata tumetumiskori umuntu kamutege ndo gukora tigana bukana tabirika tigangende buno yokonda roche akinchiko check sagini asaruna atambucha bonche timu fe ingacha yenge saa 10 tingo nyolete no ninji lakini gocha kora kuna chitege ndikika gansumbua ngiansumbue ta jete ngatara bakaira fikiri ane gacha konyora nera at least na enkamote yona aga konyora ode inacha kurueli no nesimi yao ngokadeli oso timana digo seboni ganda yakane kale no yebwata simu boni gena atika nyumba singi nende na uteni chirongo rutinga chitinga chiro to bana nasi nenda rende sirega kina kirendo bona liyo nta utanyo no mwana tindi mwana ndakini mitina boko nyaliri biashara yobyo nyali na gana nirabu nyebeke nse bali bire liga wakwana mama denje kukwana kifurigere akusi ninguligere tiri kitete nguligere kuze kwana kotigere Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. I can say a property worth close to 4 million was rested down. Iskuru yaba muraya rio kindo konyora sarenene magiga yo konyoro mubasukano obumurero. Ntubwatie para se konya yera matobe nigengo mugondo lakini bono twanyore ngabagambi baito mbatubwate se timbato inyorete batakire gotoroserie para magega yo kwemurungania se miaka 15 nigo epare yo yaberige kwagachwa lero mambia saa 12 mtua wayi echa egari ya Nyansiongo egiye gocha paka maseito magocha kurigie chae elitusimigete ye factory ya Kiamukama tolende chimbebe asobonia bwechaye okuna kokobolia kwa balemi
Ezi TV obwansu bw'omugusi. Nyabeta achire korengereria mangana wante biri na kugesi mwere ndo kero kya mcheye munno kabo munno na wa maskani tata itibusu ukulindete gobono nimbwatu musigachi abunali okubegete uyibona yani njira nano lire tako gotigo kore guchinga igabo kunya gukora na iga gisimi go kigesona nini munno sa lakini ndiga magana oni ga kwa magana itu keringi ere understanding akigire kabisa jumba ndio mtu understand nae chisa chinde lakini watema kira nini lakini asebono iga nda itinya gusaba mabira yo na temete ga tukurira ugo kwane iteka wangabe ondoro chingusaba mabira radi tidakosa ai kwangabire ine nchonya na gosete go twensi ntu gosete digere lindo byombori ayoroje nimbato kogechana njire nimbato kogechana toro chire twensi twabirani mama nachita kangire nirisimi kona nabuto gukwana nandi bona guchigega nindi gusinya namwe bitorasa hanya genya kuriya yense takire ngike morusi nawe tembaba no moroi guantere kino usoka karo kungi kole go ekwatene kitora gamba yesu nindi kwachire usitwate naye alafu mako yana baadaye sino wa kumbuli rende usonde tayo karone eri gukara aho nyemba wabuga tunabanda bameme nyemba wabuga wani gakwanza bakunya gusaba kitu zakora rururi gesienya mu ante yonye kubwate 500 ra mwamwire 500 bono nyanja matika bonongo se ikasiye muna naye tuga gento kitangani musara to yo naro lile nyandi tinda me gose nginga kanunya no gwakani umurete mune kitoko na kurumambia beza na sangire ga musanya ngeira ne chiminya chio na kibonongo baramba konyaga ano bwate beza ndo eliserete igora mente chibe isana eko chiminya chiro chinchiro nzenga indikira nabo gosangeri ngokora egwa wasangi ko bachibeza kwani mama atari ko kwanyo ne siringi otete ko tete onyo tumaguta soro nyandiri yako ngako nango tinamwera nyagitari bone bese mbugate nje ne chiminya egento bono urakore igoko genda kako goikaga nabo gosangi nasabira musani ondega nasabira chibe chimisana ngoko bekera ndi simi tumende ganti yoko ngaki no mupira tinta gitu oitari mupira mama gawe ko minyoka muna boni gana minyoka eboni igorigereria orore na kiaga ndrete bese ngoko bekera ndi simi aye kora iga kabesa so kabeso nyinje tindi kuriga iga jukingo ikaga mama ngo ndamane binana ki boigwa ngakira tema inje ya tindi wosko kuriga iga nako te byogende ngoko bekera ndebe genda ndengi kwanyigula akira temu inje tindi kuriga iga pi njaro tindi kuriga iga ndibona ni mo wakora ka igase ubeke binteri nyambo kwangu bwankunanga mwakorera twachire ai nyanjama kira temu nasema tindi kuriga iga ngoko bekera nano nyane chia genda ngoko tomerande chibese chire simina genda bese ngoko bekera ndi simina kita man wa acha ko karama ngana muna bakase gase baba arakorore iga aragwe no mate miake ikuna acha gita kasoma iga bakanga kora babera umate bona aganyite abuchi mama ara understand babera aganyite ubuchi gocha yo rende skuru emo arenge bantu neri umuntu mate takomanyara gaite ara tumuntu muragiro kumaburi akurugari ayo ere tati tukumanya
Nakutokwenda. Mbona kutokwenda takwa tu problem. Kuchanga toishi. Ndio na kutokwenda. Tonyenda. Ngana ngasubi kana mangora wanjo. Igo bantu kutkana mugako. Derate iyo. Biloji. Torko motigapi. Oma ege tongiro tari ko kwana. Onya ndi kwa umukungu bara wata ngati. And kuto kwana to wanya to nya ko sia mo bisa. Tari wanya ta ka mabwato njanji. Njanji. Ako kwara ko rega chomo subati unga aya ken. Bakaya ki ko na tsela na bana ke mton sandi ki ko rera. Ko rega. Ya ni ba ko. Ya ni ki ko ko rega kana na bana mali to ba te na bana ko tsara kera ke. Ya ngara ko rera sama na ba. Ki mo biso Hello. Niko poa. Si nikupigie baadaye. Hakuna kitu nafanya. Kidogo. Sawa. Sawa baadaye. Nitakuja. Sawa. Huyu bwana nileta kati utampigia baadaye. Si ngore bwana naye mkole. Aish, tiga kumbwata karatiga. Kara kuana ine chisimya kule kuma kumbwata. Nji okomboli ninki kwa kiro similita ngani kwa kuana ile Swahili na kiratima eti. Ya kiru naende kwa butoire. No onya nae ninche na kirumbu toriga. Togonda uti. Ya yesi miana no ligerelite kwa kende. Ni ndigereli nkingoligereli simye iyo ka esteli yo ka wakwana. Ya ati ono tokongatero kunya kusumbua. Omuntu kunya kusumbua ekwala kubwata okwane. Abuna ko cha gutwara problem. Na kwana. Kwa eli akabiri ko se kwa buto. Ya. Ntiga. Yati. Ngaya basi abana ko. Ndaba. Kurumambi. Akimbabe kenone ngoke biya maje. Mbikire nga maje nyesi biyo kusibaba. Nako tebanga nkumira natole nkumira nato baka no mbone na nyu none kyombe nguchi. Tebanga. Ndiyande. Ndiko igeta. Moisonde nacha. Moisonde. Nakikuruka. Mbiyatole. Abalinde sagini nantebeti. Ona nyaticho nanki bono ke kuna kuchanda ngona gukanta kuna kwenda ta kuna kugenda ukacha dina ndo kagenda una bona nyaroka teliga bana ya bono ndo mwana ona tuliga na to kuna ko lyobo toto goito mbona ali ne skuru achete ne skuru mbona nayo tete skuru baba shughulika ngo buna ale go shughulika buna ali kiale ko kora naye kora buna mino kike kusinyete ga uroji kende nkyo tamaite asike gotoka anti nje ni maite kerende
wona aya mang'ana ali buna sagini angereste na nyaigwete na nde tutwara bwoba bundu bwensi isani kang'ami nure kende gionsi gegukubura mbori none credit gegukubura ntebi anti nkonye credit ugonsoka tingo gosoka aya nakini byo mwana one baba wa amache bano bekera chiombe ngwaji bekera ndagira mbakanya chinsi akiri nabeka bono namache ngoira ntete kwa ndeke ombe hajibekera amaji lakini muna sagini agocha iga omutai ng'akiresi yani takwimuka limambiro ne chingokoroche tachibekera tuna nendage tachibekera kwa na amaji sawa tena nabekera chombi cha aya bana tiri kona kushughulika igoro yaba isi abo nche bwana naye ndocho matiki koroche ndoche ng'ambo nali sawa yentonke yonta bumbwate tabauti ya yo mwana one naye mwasi na abane abaisi aba yani bono tubaroche ng'omwana ndo chire school Bana batano iga bana orori omusubati oli akanda ametiro mwana muri rosa nakiare kieni mumwamu gachete mu mairi oitari mokane tiga tigari no chiri chigusuka kere Ngira biba chieta kono nayo tiene chigari kwaro nyabeko nyamu amukyo ndeso bonga ikosa bana bere kenyamu amekere mwara konyora bakabani kuburi iga bana tali kenyamu bakanga tena gakie burario na some na ye igore tuyu yani na intu hani ndo sagini ngo ikari ngo akwibo yani ngo itugoro yawe andu maya gonsomera igoro y'abantu ngatunte giti umugakuri omunene chindero chichire iga agwakana Ega compromise o minimize o kore bionsi digo kwa yakwe iboko no abago te bintu makonya no bono kya namote biankonya bona okonya buna namnyoka okonya buna ngo nyabeta